tell me your name? Özünüzün ismini de bilir misiniz? İsmim Fatima Emir. İmin? Emir. Emir. Fatima Emir. And when you just make sure to mic yourself too. So when she me talks, and then you. Okay, that's me. How do I spell it? Yazmalıyız. Yazıp verseniz. Sizin adınız yazmalıyız. Uygurca yazamıyorum ben. Türkçe yazamıyorum. Türkçe Abay konumuz qanday gaplar kelganda shu gaplarni deb bergan bo'lsangiz. Men bir yil qoldi endi bu yo'lga. Balamning izlab balamni ovozini anglash uchun, balamning ovozini ham dunyoga anglatish uchun bir yil to'xtamay mangdim. Undan burunmi to'xtamay ancha-muncha u yerga mengib kelayotgan. Ammo balamni shu qadar sevgindimki, balamning ovozi butkul dunyoga anglatish shunda tirishsam o'yini bo'lmadi. So I have been speak out about my qiz about my daughter before, but last 1 year I have been fighting for her and try to spread her voice since last year continuously, but I feel like it not giving any result, and I am missing my daughter more and more as I fighting for her. Canım balam sen nereden? Seni göremeyim, bağrıma basamayım. Canım balam sen nereden? Pasınızda bir yerim kaldı. Çarşaf gitti canım balam. Sigin bir hastaya turat kadın demse bile ben bir yerde duramayım. Elimde bağrıma basamayım. Nereden seni göremeyim, ağzımla ağlayamayım. Dünya demiş ki bir de ağzımla ağlamaydı, ağzımla çünkü çıkarsam ağlamaydı bu dünya. Bütün dünyanın halidirleri şunda ağzını çıkardım demiş ki ağlamadı ağzımla. Bir çay balamda bekleyim geldi. Bağrıma bek baskım geldi. Babam ne yapmıyordunuz? Şunda sesimle avazını çıkarsam mı nimdem göremedim, nimdem avazını anlayamadım. Kaçama bağlamla bağrıma bassam ne? Şu biçare balam ne? Kichkina bana muhtaçtı şu balam. Şu balam beni izleyatkandı, apam nerede tutuyatkandı. Bir yerim yaskayıp kalkan şu biçare balam demiş ki beni göremeyim. Şu biçare balamını bağrıma basamayım hemen. So she was 1.5 years old when she left her, and she tried to speak out about her everywhere, and it seems like nobody are listening. She couldn't believe that in 2021 nobody can do anything about it. It's hard to believe that she can even not get any information about her daughter in this era. She's tired. She feels like she don't have any energy, but she will not stop. She will continue until she can have her daughter. Who did you speak to in the past? Can you tell me about the past years and some of the media or the government you spoke to? Ötken bir yıl neçede kimler bilen paranlaştınız, kimlerge anlattınız, yani kimler bilen söhbətləşib baxdınız şu məsələləri düşün. Bütün Türkiye'ye anlattım avazımı. Bütün insanlığı anlattım. Ama hazır kadar avazımı hiç kim anlamadı. Yana qanday vasıtalar bilan görüşken ma'lum adam organlar bo'ldimi yo taratqular orqali anlatdingizmi? Anlatdim deganingiz yana bir görüşken, suhbatlashgan, tushundirgan ahvollar bo'ldimi ma'lum tashkilot, inson ya liderlar? Özümni axborot demisiga jiqnim qilolmadim. Ammo kuchim yetishcha, kuchim yetganga qadar
Barlıq təşkilatlığa, barlıq dünyalığa özümün avazını anlatışqa tirişdim. I was participating in all kind of protests. There was a sign and I tried to speak out. I didn't have opportunity to meet with any leaders or personal, but I have been keep protesting. If you're comfortable telling me, I mean, I don't want to upset you, so please only tell me what you're comfortable sharing. But can you tell me about how you came to Turkey and why your daughter had to stay home? Siz Türkiye'ye qanday kelib qoldingiz va bolangiz qanday o'sha yolg'iz qolib qoldi? Shu ayrılgan jarayonlarni bir alamsiz. Ben Türkiye'ye 2016'da 4 balam bilen sayahatga chiqqan. I came to Turkey in 2016 with 4 of my children as a tourist. Lekin vatanga qaytish imkoni bo'lmadi 2016'dan keyin 2017'da vaziyat naqib ketdi, hammamizga ma'lum. And the policy on our country suddenly changed and it was impossible for us to go back. Shundan keyin qanday qilsam shu balamni men qaytaysam qaytanmayman. Qaytanmagandan keyin balamni qanday qilsam akilanaman. Ya qanday qilsam balam bilan bir ovozni anglab ko'rishanaman deb Xitoy konsulligi ko'plab dilakchi bergan bo'lsam, hech qanday menga javob qaytarmadi. So I start to figure out, okay, no, we cannot go back. So how can I get my baby daughter here, or how can I get in contact with her? So in the beginning, I have sent many applications to the Chinese embassy, but they didn't answer it. Shunda baxtli oilamiz vardı. We was so happy family. Dünyada işitmişliklerge şunçilik kadir kıymetimiz yok mu? Nimde bir insan turbalarımız şu yüzü kıçıtmışlık bulanmaydı. Even dog and cats can be together with their children. If not, people will help them to get their children. How come we don't even have such level of value in this world? İnsanı bizni hemmeden üstüne hemminesini üstüne kıp yaratkandığı. Şu dünyadaki insanlar bir müşke, bir iştga şu kadar onunki ihtiyacı olsa ne de olsa şeye bardıgan biz insanlar, mihriban insanlar, mihriban kiyimcan şu liderler. Nimde bizden şu acizane, masum, hiç kadar günahsız şu perzentlerimiz ne? Bizden cem buluşumuzga nimde bir yardım kılmaydı. We have seen that people fighting for the animal, people fighting for the right of the animal. We have seen organization and the leaders to fight for the right of the animals. How come no one can stand up for us and try to find a solution for our case? Ballarımızın da hem anılarının jürgümüz kan oldu, gözümüzden yaş aksa kalbimizden kan aktı. It's not only me, but all mothers are crying from their heart because separated from their child. When you came here as a tourist with your 4 children, who was your daughter staying with? Siz 4 balanız bilen müşe sayahat kelgende muş kızınız kim bilen kalgandınız? Dadısıyla kıyıp kalgan. With her father. And was it? Can I ask why? How did you make the decision to come to Turkey? Was it because of the policies, or did you find out when you came to Turkey that things were bad? Sizlar qanday qilib ayrilib ketdinglar? Yana siz Turkiyaga kelib bo'lgandan keyin vatandagi vaziyatning o'zgarganligi, xatarlik bo'lib ketganligini bildingizmi yo qanday bo'lib ayrilib qolgan? 2016'da men balalarım bilen sayahatga chiqqandan keyin balamning dadisi, kichik qizimning nupusi yo'q. Biz yana ko'plab tug'ishimiz bizga cheklangan bo'lganligi uchun o kichik balamning nupusi yo'q. Nupusi yo'q sababli men pasport
kılanmagan bolmasa o kızımның taң sayatı 5 balamның taң sayatı açıkmakçıdım. Çoğun kızımның bek keselcan. Çoğun kızımны jiq sayat qılmıs bolmaydı deganlik üçün çoğun kızımны sayatqa çıkın başka farzandlarimdan bile çıqqan. Dadisi kichik kızımı qarab qep qalgan, keyin vaziyat bek chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin şunga dadisi biz qaytanmagandan keyin bizning balalarning dadisini balalaring qini, ayaling qini deb bizning Türkiye'ye chiqayotganini aqtirib uqib, shunlar balalaringlar ayolingni nima deb Türkiye'ye ko'ndirdim qo'ysa degan sabab bilan tutibdi degan gapni angladim. Boshqa yo'ldashimning bu kunga qadar balalarim bilan men bilan hech qanday bir aloqa bo'lmadi. Ularni ko'rmadim. 70 yoshdan oshgan dadamning ovozini ham anglayolmadim. So my elder daughter was sick, and doctors advised us to go travel with her to get in better mood. So I decided to take all my children travel with my daughter, but because of one child policy and my youngest daughter didn't have any registration and any documentation, so we couldn't take her with us. So her father was taking care of her, and I was here with four of my children. And after we arrived here, the police started to ask, put pressure on my husband, and the policy began started to change. It became dangerous for us to go back. We didn't know what we should do. And later, we hear that they have arrested my husband. I don't know what happened to my husband. I can even not speak with my 70 years old parents. They have cut all my connections. Çoğun kızınızın qandaki silvatda yana sayat qilishga to'g'ri kelgan. Qanday bir ehtiyoj bor. Çoğun kızımның ma yurakdan chataq chiqib ekan. To'lina chiqdim, aylanib doktorxonaga kirib qolgan. Doktor isbotlarini men ko'tarib kelmabdiman. Şu doktorlar balaning keligi ba'zan balalar ishki mijoz bo'lganligi uchun bundaq ilqi bizning u yerda nurg'un jihatimiz erkin yashayolmaganligimiz uchun balalar biz har xil cheklimga uchirgan bo'lganligi uchun bilmayman, lekin qizim ashtaq yurak turib sanjiq tutib bala ko'kirib o'shidan ketib ashnaq. She got heart disease. Sometimes she passed out. Her heart is weak, and the doctor said it can be psychological issue because of the psychological pressure. So they told us to keep her happy and maybe give her a trip or travel. But you had treatment here too, or was it travel for? Yisabda sizlar bu yerga shu ko'nglini xo'sh qilish uchun sayohat kelganmi yo davolash maqsadim bormi? Asosan ko'nglini xo'sh qilish uchun bir ishga sayohat qilib kelsak degan umidda bo'lgan. It was direct treatment in Turkey. It wasn't for that reason. It's for make her happy by travel around. Our plan is come to Turkey, travel around for 2 months, and hope that it will make her better. How old is your oldest daughter? Çoğun kızınız qancha yoshga kirdi? Çoğun kızım hazır 18 yaş kirdi. Bu yer kelgandan keyin azdır köptür davolash ishlarimiz bo'lib qoldi. Lekin singilga biz o'zimizning planlagan mezgildan bir az kechikib qoldik. She is 18 years old now, and we also have tried to give her treatment here. So she was in 2016. She was 13. And also in 2016 yılı 13 yaş bitti. Today, what town are you from in East Turkestan? Siz şehir Türkistan'dan qaysi şehirden kelgan? Ürümçiden. And how old are you today? When you ask me? Hazır o'zingiz qancha yoshga kirdingiz? O'zim 42 ga kiray dedim. 42. And can you tell me a little bit about the march? I heard that sometimes the police have picked people up and brought them back. What has this been like for the past 2 weeks?
Hazır bugünkü hazır qilayotgan faoliyatinglar va Anqaraga chiqib mangan safaringlar to'g'risida azroq deb bersangiz, anglasam saqchilar sizlarni uyinglarga olib qo'ygan ishlarmi bor ekan, shu faoliyatinglar qanday bo'ldi? Aştaq işler bo'ldi. Ular saqchilarmi bizga kuyunib, bizningki mush bexatarlik koronavirusning bizga yuqib qilishini va yo'ldagi mashinalarningki bizga so'qib yetish ehtimollarini va yoki bizga bir yolda bexatarsiz bizga bir ish bo'lib qilishining nurg'un oldini olib, bizni bir ruxsat olib, andan keyin bizlarga hamkorlashgan asosda sizning bexatarligingni ko'zlagan asosda mangsanglar degan talabni berib, shunga nurg'un qatim keynimizga chekingan bo'ldik, ammo yine uyda turamadik. Biz turamaydi ekanmiz. Bizni shuningga bu ishlarimizning faoliyatimizni Xitoydan nimalarga olsun, mayli butkul dunyodagi axborot nimalarga olsun, butkul dunyo muxbirlariga olsun, butkul dunyodagi mush ishlarni qiladigan ishchi, mush John Biden, Amerika Zongtong'i, Turkiyadagi boshbakanimiz Erdo'g'andan ve barlıq davlatdagi bakanlardan bizning mush ovozimizni anglasa, bizning mush dardlarimizga tang dardman bo'lsa, bizning dardlarimizni bir anglab, bizning dardlarimizni butkul dunyoga yaysa ve bizga qo'ldan qanchalik kelsa shunchalik yordamni bizga qilsa degan umidda. So yes, the Turkish police have told us that because of our own safety, because of the virus issue, they have driven us home few times, and they tell us that we should get permission and coordinate with police and then continue this march. But for us it's impossible to just stay at home, so we come out again and again. And we are hoping that world leaders like Joe Biden or President Erdogan or other leaders, other powerful people who can hear our voice and maybe they will make a change for our situation. And what does your sign say? Benim kızım. Hazır 6 yaşında açtı. This is my daughter. İsmi Hadice. She is 6 years old. Her name is Hadice. What does the sign say? How did you design it? Astığı nimdep yazdınız kandalayın. Andan seni izledi. İzlevadı. Your mother is looking for you. Thank you very much. Rahmet. Sizga rahmat. Bizning